Oko 80% mobilisanih u Ukrajini beži još iz centra za obuku, a stopa dezerterstva će uskoro biti jednaka veličini vojske, izjavio je Roman Kostenko, sekretar Komiteta Vrhovne Rade za nacionalnu bezbednost i odbranu. Moramo stvoriti uslove da se ljudi bolje mobilišu. Generalno 80% jednostavno beže iz centara za obuku, a vlasti ne čine ništa da ih vrate ili da stvore uslove koji će sprečiti bežanje, naveo je Kostenko. On je istakao da milioni izbegavaju regrutaciju, lutaju, kriju se i posmatraju sa strane. Uskoro će broj ljudi koji su bez dozvola napustili svoje jedinice biti jednak celoj našoj vojsci i to će postati poseban segment društva koji će potom da izjavljuje pretenzije prema delu društva koji se bori, rekao je Kostenko. Ranije su mediji, pozivajući se na podatke Generalnog tužilaštva, preneli da je broj otvorenih krivičnih postupaka u Ukrajini za dezerterstvo i neovlašćeno odsustvo iz jedinica oružanih snaga Ukrajine premašio 311.000 od februara 2022. Prema njegovim rečima, aktuelna ukrajinska vlast se trenutno fokusira na izbore i udvara se glasačima. To uključuje mlade ljude od 18 do 22 godine koji su napustili Ukrajinu, 25-godišnjake, muškarce koji još uvek nisu ispunili uslove za regrutaciju, one koji izbegavaju regrutaciju i prolaze nekažnjeno, kao i nastavnike kojima povećavaju plate. U utorak je britanski list Financial Times, pozivajući se na ukrajinske vojnike i stručnjake, objavio da Kijev ima ozbiljne probleme sa obimom svojih oružanih snaga, mobilizacijom i dezerterstvom, što rezultira potpunim odsustvom trupa u nekim sektorima fronta. Video snimci prisilne mobilizacije oružanih snaga Ukrajine šire se po društvenim mrežama. Na njima predstavnici ukrajinskih vojnih komisija odvode muškarce, često tukući ih i koristeći silu. Muškarci u Ukrajini čine sve što mogu da izbjegnu regrutaciju, beže ili se kriju. Poverenik Vrhovne Rade za ljudska prava Dmitro Lubinec ranije je izvestio da su kršenja zakona u centrima za regrutaciju u Ukrajini postala široko rasprostranjena. Prema njegovim rečima, zaposleni zloupotrebljavaju svoje ovlašćenja, tuku ljude, udaraju ih automobilima i izazivaju nesreće kako bi ih zaustavili.